Mayambu Khurumzari adon engrips Impact News nei Raj NONGTHOMBAM Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayambu taram nokchari Manipur gi housing orekli ba phibam maru oina Manipur government na Sadar Hills amadi Jiri Bambu district laukthokani haibadagi lauktokpu yaroi haidana haukiba November gi tarik amadagi leptana chathakli ba UNC gi indefinite economic blockade madugi makha tarakpada district taret sem khiba madugi makha tarakpada economic blockade sagobising na chingi lamda kogi poche mayama manghali kholali habi wafum lakhiba madugi makha tarakpada kogi lokcha amadi bongyangda kogi Manipur police ki personal ahum hat khiba si khiba aduga personal kayamana so khiba madugi makha tarakpada amu kogi nungkauda Manipur police amadi IRB gi khulai mayama kogi NSM ING miyosing ni haina singna basingna snatch tau khiba mun khiba adugi makha tarakpata khurai da hokiba desam gi taitra ni panda gari mayama mai tha khibi thokdok madugi makha tarakpata muduk tongan tongan ba mafum singdagi maduga maro mongda economic blockade sagor pana ta counter economic blockade torpa lerigli ba sigi matang da khana ne nugdam tanga si masi issue magi matak issue ma problem magi matak ta problem ma haiba tare problem gi marol mayam sigi matang da khana ne nugdam tanga si Impact News ki studio lengsin do lebiri basi joining us tonight on Manung Hutna Lewis Baptist Bible College and Seminary CHAR HAJAR gi founder president Obiriba Oja Reverend D.D. HAOKIP ne ham tat Oja HAOKIP Putaran Mokcheri, welcome to the show. Appreciate your joining. Also joining us BJP Manipur Pradesh ki spokesperson Obiriba Oja NINGTHOUJAM mangi ni Oja mangi Putaran Mokcheri, welcome to the show. Appreciate your joining too. Also joining us ICHAM Information Center for Hill Areas Manipur gi General Secretary Obiriba aduga masa ku isamak social activist amasu Obiriba Oja NGACHONMI RAMSHANG ni Oja RAMSHANG busu taram nokcheri, welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan ba question si ai Oja D.D. HAOKIP tagi haujara ge Oja hojik lairi ba situation hai ba tar situation hojik akoi gi communal gi tension am lairi le ba si bhogi situation si langna hona ba hai ba tar nga sai na haija gi ba koi Sadar Hills amadi Jiri Bambu district laukthokoni ha ba gi makha tar ba economic blockade sathar bisna mar madina hojik ngasi gi situation si bhabu yorokhi bani adu situation ama loidinga da ama mok mathang laktana hojik ti marol mayamom legare karab ba hana dil tagoda ge karam mana han kona tagoda ge ha ba mafum marang khangna dre man charang na ba chaos ki situation amada lere adu ba hojik leri basi orekli film se ki root cause ha ba targadi masi hau khiba chahi kya adagi communal ki tension mayam matam na sagana ko so oram ba yai karam hani yeng bi oja kari ha bi ni oja root cause se kari di oren khan bi an mamakta da Impact News yeng biri ba mayambu Merry Christmas haijari aduga loina na Impact News ki 미싱보 engон다 지금바 구동자바 비비버세 애기 opinion okay share toba 방제버세 얌 라이박 파버니 okay 아두나 애기 와칸다 애기 타자버다 하이버 따라가디 root cause 하이버세 에코이 애기 observation다 에코이 피크라벌 람담 마니푸르시다 에코이 강룹 Mari hai batare Maitai aduga Naga adudagi Kuki adudagi Pangal Segumbagi kari haigani Yamna ekoi isa gi oiba When it comes to my own community we always cite we always go with our people or community ado ekoi mioi ba manina ekoi na toba yai indraga adugumbadu leiba yai adu asigumba yamna kuina chatharak padagi ekoi gi kaino se huikti yamna problem achauba ma oina lae haina ai thamninge aduga loina na asigi matang asida adu matang asida oja koi ching the development laitre development laitabadagi mayam se tamna Manipur government da thajarakta ba Manipur government ki governance ke makhada leningakta bagi wafam lakpani habi wafam silari kari habini matang swasidari. Is it because of lack of development later badagi orekli brangasi ki no it's not aina thajabadi chingdane democracy later ba okay for the last maybe 20 years or 30 years or more we have witnessed and we have been experiencing ekoi na wo thadarak pa yadaba ekoi ichini now aidi ese pastor ama oina aina haining adi
चिंग नारोन मयामना लोइनमक मखोइना गवर्नमेंट ओइना सादुना लेरे ओके अदम मखोइना लोइनमक पाइसिन ग्रे मखोइना बोसु थादरे अदन अखोइ चिंगी डेवलपमेंट अखोइना ngang तमदा तमगी करी हाइसरा गवर्नमेंट दा नत्रगा चीफ मिनिस्टर दा अखोइना ब्लेम तौबा हाइबसी अखोइ यारोइ मरम अखोइना इसाना चिंगी प्रॉब्लम मयाम दा अखोइना डील तौदरगा फेस तौदरगा अखोइना सेंटर दा नत्रगा सिदा ब्लेम तौबसे अखोइ इसाना इसाबु योनथोकचबा नत्रगा सुगुमसे अखोइना कइनो अयाबा पीबगिने आइन हाइनिंगे ओके अयाबा पीबगिने हाइनिंगे अदुबो जाना हाबि जाम फजदी फजरगा खोगी चिंगतम अनिमक्सी पुन्ना येंगसी हाबगी वाखलोंदी थंबिरगा अखोइ चिंगदा कोइ डेवलपमेंट लेत्रिबसे डेमोक्रेसी लेतबननी मयामगी कोइ डेमोक्रेटिक राइट मयामसे कोइ खुलाई पाइबसिना लोइना मांग बिरे हाबनी वायलेट तोबिरे हाबनी अदुबो मदुगी दमक्ता कोइ गवर्नमेंट दा ताइनफम थोकते हाबनी इसाना इसादा येंगजम थोइ हाबनी अदुबो जामता पिबरा तमगी गवर्नमेंट हाबिखरे तमगी गवर्नमेंट नते मसे मणिपुर पुमुगी गवर्नमेंट सॉरी अदुम तंगदे करेक्शन तौजगे अदुगो मथंग से ओजा मंगीदा लाखिंगे दा ओजा रामसांगदा लाखिगे ओजा अखोइ होजिक लाइरिक लेबा मसे कराइदे हरखिगे न सुम थिना लेरगदी मदुदसु हेना माना चुमे माना लाली हाइनरकबसु याय अदुबो खुगी पॉइंट ऑफ हंदकी हाइतारे मसी ओरिजिन से हाइबा तारगदी खुगी क्रिएशन ऑफ 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट नत्रगा मदुगी ममांगदा डिस्ट्रिक्ट अनि सेमगनी हाइना गवर्नमेंट की प्लान लेर मदुदगी यूएनसी ना रिएक्ट तौरपदी ngasi की सिचुएशन असि फाउ लाखिबने अदु मयामना याम वानरे यूएनसी की इकोनॉमिक ब्लॉकेज से रिवोक तौबिर हाइबा मतमदसु हंदोक्तन हुजिकसु दमक लेरी मतंग साइज सेंटर की इंटरवेंशन तौबि हारि सेंटर नसु तौबा लेत्रि हाइना मयाम हाइदरी करम मियंग थंबिदुसे मसी मतंग साइज अमखोगी पुलिस का हालक यावरपसिददी एनएसएम सु फोंग फोर्ट तौरकले हंदगी मतंग सिददी हाइरी एनएसएम नदी मसी क्लेम तौरपदी लेत्रि अखोइना तौगिबना हाइदना अदुबो हंद खुलाई लाखिबा मसी यावरगदी मसी एनएसएम ना क्लियर कट ओपनली तौरे हाइबसिदी लोइना मयाम इफोंफोना यानरबा हाइनरबा वाफमनि करी हाइबिनिंग since from 1972 dagi Manipur state hutabadagi thokdaba tawdaba state government tawdaba chief minister kyam la asu tawdaba si handak ki akhoi gi state ki chief minister honorable chief minister Ibobi Singh mana tawthoini okay creation of 7 districts creation of 7 districts ado akhoi gi Manipur gi citizens of the Manipur people expected that district ani khakta shame giran khalam bani adu beyond the unexpected 7 shame ki bani adu shame bisi state ki administrative convenience ta administration convenience ta shame ki bani okay we accepted ko adu bu si shame matam da akhoi gi assembly da khara lei ai gi akhang ma da ko akhoi gi Manipur da chingtam lei bani tribe ST have a scheduled tribe have usually zabni na parliament da 1970 da India ki president P giba article 371 C usually bani hill area committee have a assembly ki manung shame ki balai bani adu da shu tana daba adu ga ani shuba da karino hairaga stakeholders in the tana raga shame ki to bani have issue mi myam na idea leram daba okay anyway तौखिबदु फरे मयाम गिदम फब तौबनी होजिक अंडरग्राउंड के फ्रैक्शन मयाम लेबिसिदा मखैसु दे हैव ऑन लॉजिक लेरमनी मखै की इशू लेरमनी मखै की प्रिंसिपल मखै कंसेप्ट लेरम बय वी आर नेवर कंडेम देम मखैने तौरिबिसु लेबाक गिदमक उ तौबा विरमनी अदुबु लेरिबो अखै की मिचम अखैसिदी कनांगदा येंगनी फोकस तौबदी emphasize तौबदी स्टेट गवर्नमेंट तौगनी मखैसिना strongly fully responsible ni state ki leiriba government sina anything okoi condemn so to gani kari gi damak Manipur the civil organization masing yam na thokpra state chi stable state with good governance later civil organization yam later underground fraction yam thore against the government ngatani have the exactly to the points when it's sataba mi amana hairaga tadaradi mi amana hairaga tadaradi mi amaduna nungai tabegi magi agenda ama shem giba phiruba ma shem giba habisi si Manipur the civil society am leuni civil society merak lebi du da okay common platform mu leitaba okay Manipur se common platform leitaba maram du da okay communication gap leikiba adu gi maram de gi si mayam cause of root se sini aina tani hiding bani adu oja mamang do so koi panelist mayam lamba sing na maru ina koi naga panelist lamba sing sina koi naga nationhood ki wakhum sidi ariba matam dagi lerak british ki matam dagi lerak le mara dan hojik sum madu ki aspiration jo thadok tri madu leiri maru maduna
hojik lai irang sisu ka hena maduna maram amu erga escalate torpani hena chakhalan bani chahon bani habi wakhum sulari naga nation husine hena maru oibra manipur gi apun masine hena maru oibra habi wahang dilai wahang dugi pakum de ya mana piram gi de ozadi kari habi ni matang sit ai sida in briefly am hai ge ko ai na sida ma question ma to ga what is the uniqueness of Manipur history hai ge what is the uniqueness of Manipur history hai da ai na sidi panma da kai ba le ro khalle NSNIM gi general secretary Muivana every speech ta Delhi dish hai Naga have a uniqueness of Naga history hai na hai ashida akoi ge Manipur history da uniqueness hai ba gi confirmation ama common platform lai to be culture punba tradition punba gi ama lai ta bani na sigi phiba ma la ko ma lai na khalle okay ashi Manipur gi what is the uniqueness of Manipur history hai ba matam da just an example aina ma hai ge Manipur hai ba matam da Manipur mete mai khai jang da just an example ko example ni hum pi ge ba Manipur gi wena cultural dance hai ba laitre mai ba dance thoibi khamba thoibi dance ashi lai gre ba adoga as a Manipur gi culture festival hai di laitre naga na lungai ni to khre kuki na kut to khre adoga so gi cultural celebration gi matang sida khoi gi maitai gi hai tare maitai gi lai hrau budadi khoi gi naga ku gi dance yaw dra ga khoi gi lai hrau bu ji ma pung suma phathe exactly aduma to na ko sing dadi maitai gi dance kana na tong na ge sin ajine exactly I do the point am hai ge ba akhoi gi Manipur history da 1580 gi mamang da wari sa ge adu gi maning gi wari sa roi ge 1580 gi dadi lai hrau bu to bo matam da aseng wa tang khu na to ra ga phiroi lo shele hoji gi lai hrau bu da kri to re tang khu sa hai kabui sa da e hai roi ge tang khu sa re kabui sa re lai hrau bu lo shele tang khu ukru Manipur da 1,60,000 population le ra ga kai gi meeting na tang khu sa ri bra se adu ga 1,40,000 kabui le ra ga kari gi da ma da kabui sa bra asi gi phibam ma lai adu akoi na si nei na ba matam da adu di akoi common platform le tre Manipur da common platform le ba matam da akoi uniqueness hai bi si lakani uniqueness la ba matam da harmony lakani harmony la ba matam da state will be peace okay common platform ama mayam se amaga tinana bagi interact on bagi tanja do phang de have ni to ina koi social boiro political boiro cultural boiro masi gi forum jam chawno mathok ta have ni mathang chai oja da lak sage koi gi political question lak ngai sida oji oja ani gi pakhum si tabir matung da oja kari have ni handa ki koi tholal iba koi series of problem mayam hai tar hoje bol bisarang na thoi basi masi kari dagi thorpune khan bi masi matam kuina state amadi union da palamba government ki matam dagi khwai dagi oibadi ekoi gi project leiriba peace talk ki matang da extension of ceasefire ebasi Manipur cover toramadu amu withdraw tawre ko ceasefire leitaba Manipur da jiki designated camp se jiki hairiba ceasefire jiki ground undadi ma ki designated camp ji Hebron da leire Hebron da legi da bani ma ki ground unda mana mapan de chat ki hari nongmai puraga chat pa yate haiba pot se leiba sida jiki pot asida ikoi masina matam sang na national highway ani da mafam kaya da illegal tax khomakpa gaibar singda hatpa suba tawrakpa adigi doctor kisan hat ki basmaina mayam tawrakpa sigi ningam daba amadi sum leiba ko adubu jiki independent economic blockade ama national highway ani makta tawrakpa se 50 days sisu masida gi su ekoi tholakpa tholaiba pot sigi hek haurak phamdi ekoina anova district create tawbabu oppose tawbu nataba yamna systematic oina plan tawraga government lady chief minister lady assembly lady house is the supreme ko jiki hare hilera committee lady hari ba potpuna makse tawraga boundary yatri ko boundary gi damakta commission ama semaga aruga loina na assembly da hari ba anova district creation tawbagi sub committee amada semaga phajana financial gi karigi loina maki sigi plan gi karigi se work out tawrakanda adigi loina section kuting maki tongan ba ethnic group na leiba ekoigi leiriba unity and diversity and unity oiba state asigi tongan ba leiriba ani khakta semba da problem leidana asiba inauguration tawbangam dadana Shadir Hills amadi jiri leiba sida ahing amata da
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ suddenly earthquake ꯀꯨꯝꯅꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯍꯤꯡ ꯑꯃꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯔꯦꯠ ꯃꯉꯥ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯒ ꯇꯔꯦꯠ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤꯚꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯅꯕ ꯀꯟꯚꯤꯅꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯀꯟꯚꯤꯅꯦꯟꯁꯇꯨ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯟꯀꯟꯚꯤꯅꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯣꯠ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯁꯤꯗꯤ ꯋꯤꯛꯅꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛꯅꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯗꯤꯗꯤ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞꯅ ꯂꯤꯕꯔꯦꯟꯅ ꯉꯥꯆꯣꯝꯃꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯝꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ರೆ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯧꯏ ꯁꯔꯨꯛ ꯈꯔꯕꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯃꯣꯠ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ duty of the union to protect the state against the external aggression and the internal disturbance. Which is an internal disturbance niko. Hairi basida masida mana aikoi intervene to we. Mana law and order parjagi national highway the 50 days function to rotary sana ba phangdre thau phangdre adugi aikoi fundamental right awa loina economic blockade asini aikoi da lere. Aduna center na matam sana Honorable Union Home Minister Rajnath Singh na 40 company paramilitary force means 4,000 paramilitary force se tharakna leire jiki haire sida adu tharakna leiba do madu state na madu season rage utilize tawrakanda thar aba matung da su jiki la hairi base aikoi phajana law and order se maintain tawdo ROP haibaga convoy haibaga kene gari matung da ilidna convoy kowi hojik leiriba situation sida ROP daraga convoy tawraga escort piraga economy blockade ki problem se solve tawu yadru yaroi adugumba hairi base masi se center na adugi damta center na company nifu thajale je gari kana rige nifu thajale base sine state na madu utilize tawu ngamdre haidi ROP utilize tawraga su koi haidi ROP taba natraga escort tawba hai se mungna baga chamane mungna baga di hari ba masi ngamdo usidi ngarang tari kun sida BJP ki ikai khumnajeri president Bhabananda ji na decide tawraga koi state ki highest koi committee meeting phame aduragi Delhi da prime minister home minister unana ba makoi chakre akoi na hujik hairi sidi hujik state government na masidi fail ore solve tawba ngamdre adudi article 355 ki matung ina center na intervene tawbiro aduga paramilitary khangde kari khangde monitoring tawrakanda aduga illegal armed kangbu singna masida independent economic blockade tawrise by any means takhat biro takthok biro haiba takhat panate ko takthok apana jalan giba manipur ki soil da designate camp leitana leibi yadi haiba se center amadi state government ya wa popuna mak BJP na pang biro haiba se aikoi hajar manipur da designated camp leibi yadi haiba se 2001 gi koi gi irang haiba tar jun 18 irang matung da handokra bani ado handokra ga su adum aikoi hauki ba chahi tara manga sida manipur ki tongan tongan ba chingi lam sing da hai tare designated camp sing mayam leiri se operate tawra leire se chahi tara manga phajal le haujikta karam haina BJP na hadi BJP NDA government hai tare manipur da hujik chahi tara manga designated camp sagar mapun sire karam takthok ko dribno mamang chahi da framework agreement sign tawno griba framework agreement amani framework agreement da arusu warasu porto hairi manipur da designated thamba yai haiba framework agreement di karimte yaudri bhekeni ahang bani ko framework agreement su leirabani na designated camp sing do hando haiba matamda yagadori basin madudi akoi gi ya masi gi agreement da yauda ba ground da yauda ba pot se sahi tara manga yartra ka so handi yane yadaba BJP la abani na ko praja gi interest aduna hujiki leiri ba center da leiba BJP madu tawno gi tamda willing oigadra haiba willing oigani BJP gi lusing ba sing na aikoi warochin porak na ba yana ba UNC gi lusing ba ni thado khine ba center na khangale haiba we la ba da happy se it is very unfortunate okay masi center da gi khoi na how far kayam tawge habda khoi na thiru ngasi baudi masi gi information center na pirak pa leite ha adu mamang dari chief minister na phongok khibale re madu chief minister na phongok padu karam ba basis ta phongok puno haibidi khangdre khoi gi basis ati leitre aduna hujikta khoi na BJP na hujikti ngarang gi meeting dagi election campaign tokpa
adudagi political campaign loina maktopa party masen chaina daba unity sagatpa all political parties social organization all community naga kuki meitei pangan puna mak ase khoina pulakanda restoration of peace and normalcy communal harmony chikna lemina ba anga sai haibi gare manipur culture haibase meitei culture haide manipuri culture foreign salasu lai harau ba dance meitegi saru kabui dance tangkhul dance mau dance thadau dance ekhoi gi tongan ba mayam sina pulap ko pulaga manipur culture manipur culture ne si naga gi wana ta ba kuki gi wana ta ba puna mak tawra kanda kuki gi marak ta gi su ekhoi kong gi dance ai di ba tongan ba pije tongan ba ja common platform ama leitre ha ba platform ama leitre ha ba se lai harau bu da leita ba de gi ko jiki tangkhun meitei ne saru ba ari kabui salang mai ba saru ba madidi ekhoi masen na tawra kanda masidi hena common platform ama di thamba hai ba se nga so mi na hoji kan hone be icham se masi aina matam puna mak ta thagachari andaki jiki economic blockade asida su kuki group ta gi liberate dharma gi lusimba shanti pamba nga chomi aikhoi gi icham gi aikhoi puna mak se amata hoina honaraga kanabu kanana chaina dana aikhoi okay amata hoina hona se habani adu amata hoina peace restore tona hona basi amasi aikhoi gi disturb laiba matamda hona babudi peace lairinge matamda hona bana hena mara chetpa peace lai hai adu ba khoi gi manipur gi irang thola ganda da masi aikhoi hana haijege sigi se thoktringai de suko narendra modi ji gi sabka saath sabka vikas ko aduna sabka saath sabka vikas da karino meri kombu bharot ki rajya sabha da mp happy ba adu gi amuk rani gaidilu gi maming da lupa da happy ba magi da makta aikhoi gi navy gi ship ama sari ba naga gi su kuki group ki su haiba narendra modi na tawri se sigum ba se latana bagi da makta peaceful coexistence all section of the people this is the motto of the Narendra Modi ji and the Bharatiya Janata Party sini aina Bharatiya Janata Party ki BJP ki site yam kan honari habani adu hojik lari ba piom sida di khoi company ni pu paramilitary ki jo thajal hare masina takpadi akoi na wari sana ga dialogue na solution porakata basida koi khulai pai ba koi sibai mayama paramilitary thajal pa hai base koi masen kam na raga hana ro haibagi wafam masu oibe ya habani on the november talomje ke break matung da oza hom da matang question lak chege break am thonjara ki impact swimming talno lebi Northeast India Development Party Manipur punna khundaminari be yalhomi singi hamcha naraba thawai miral sing aramba khawrang pumu ko hanabage choba tawdang lawjanabagi damakti iranda Manipur da laibe yalhomi singi thawai miral sing tana semjaba party ni maramasina isagi mamal yamna bodo du NIDP gi mihut sing pina bina iranda masigi tungi firebe isana lepchanabagi damta chapchaba tanjadu lobiu NIDP na mamal yamna bamiyangi matabomi ku kharadang tangai fadana lawjaba da dungi matambu ikai khumna buchari masina khoi gi puwari ne khoi punna makhut samna dona ningsing ba thoktraba matamdagi laklaba ai khoi gi puwari buliklam tattaba puwari ma semlase khangan zari ba President Northeast India Development Party Sagolban Tera Laukrakam Lekai Imphal West. Admission open. Royal Academy Wangjing ki pre-nursery digi class 10 fawgi admission hauzare. Khudong chaba singdi pre-nursery gi oina admission lem na tauzagani. First rank taba singi free tuition fee. HSLC exam da Wangjing Center gi oina first taba da lupali sing tara gi mana pizagani. Salient features singdi dedicated pre-nursery class, compulsory computer education, internet ki khudong chaba ni chingbani. Ngasimak laktuna ming chanbiu. Akupa marol gi damak Royal Academy Wangjing da contact tobiu. World-class interventional cardiology at Sky Hospital, performing non-operative closure of hole in heart and RF ablation. Don't delay. Hurry for consultation with Chief Cardiologist Dr. L. Shamkishore for hole closure, RF ablation, coronary angioplasty requirement and other procedures like pacemaker, ICD, CRT, combo angiogram are also available. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Welcome back. Adom nangbir pasi Manung Hutna ni a 360-degree analysis of news and events with me Raj Nongthongbam. Manung Hutna tangasi khana jarime ba si haujik leri ba economic blockade
ki makha tarak po ina charang na ba ama Manipur ki society da tholi ba sigi matang da mase karam na lotion ba yaga da ge thuna de lotion ba yaro mase su matam khra de chang do mali du matam chang ni haidun tumin dile thok pa yadabni na madugi tanja ama haiba tare lawjabo na ngasi khoi gi discussion asi makha chatha jabni mathai question se oja reverend dd HAOKIP talak chage oja indefinite economic blockade lauthoke bsina bembe tarik amadagi horaga ngasi phawda numi yankai mathoni sukre madugi mamang do october ge tarik kuntra amadi kuntra mathoida total shutdown madu paraga di 53 days mu sure have tare so maina indefinite oina lauthorok basidi kari happening masu makal gi khongjang changsalak pase UNC ki mogi yamna legitimate oi ba hagadra illegitimate oi ba hagadra ko gi demand su lejan ba ya adubu so maina indefinite economic blockade lauthok basi government da sunate mase government ni public ta nati hai wari di public ta ngatani adubu so maina economic blockade indefinitely lauthorok basi kari happening I want to say loud and clear to each and every citizen of Manipur that ekoi UNC na indefinite economic blockade hai base central government is unconstitutional ne haina haibi rabani aduga illegal ni aduga law na su yadabani aduga ai as a pastor ama oina aina bible ama khakta ai haijage bible da sumaina hai let every soul be subject unto the higher power for there is no power but of God the power that are ordained of God haibni aduna ekoi democracy chat pa leibak asida ekoi illegal oiba thabak toba taragadi unconstitutional oiba thabak tawraga ekoi che dom justified ekoi na toba taragadi law na ngakpiba haibase there is no way that law will excuse those who violate the law of the land and also Bible na su yade aduna ishor na su makoi se punishment pigini haibase aina yamna economic blockade tori ichini now singda aina khara haijaningi aina community atopa ama oibagi aina ngang banate habdi already ekoi gi lamdam asida experience tawraba mayam amasu ekoi na hek present issue sida yawan basisu pamde aduna hujik thogli ba issue se hujik ki khak ki context sida ngang ga sak pai basi chumgani haina khalle aduna asigumba economic blockade to bai basi ishor na su yadaba government na su yadaba aduga democracy yamna the biggest country in the world democracy chat pa pai democracy chat pa like ibag ni akoina yamna democratic oina ko akoina there are so many other options okay akoina if we go to lower court we can go to higher court as well matang adum jathaba yaiba aduna asigumba ekoi khara kaino amukaina hapjining badi ekoi Yesu Christa thajaba maming da Christian nataba isor thajare haina ekoina isor da thawai phau su kat ke haina leiraba okay aduga chara helega ekoi gi chabadu isor da isogi sagolebak chaukhat na bagi damak te khoina tawduna Sunday khuding chara helega Sunday khuding parthana tawrega khangdeba haibdi isor thajadriba Jesus Christ ki disciple oiba ngamdriba singse ngamdriba singse oja akhoi gi ngamange haina khanba mi singsina isor ganing ba su tawdraba alda illegal ge tabak kakta dumaina chathabase kamaina isor na bor pi gidra okay kamaina isor na bor pi gidra habne tu matang sira hajani oja akhoi gi ching da habata ching do sobi tampak su bi ching gi de oja akhoi pastor su oja oibiri bine oja gi college su lebiri bine oja da hajani si akhoi gi ching mi sing hagadra tar Christian sing sida akhoi gi teaching hatar Christianity ki teaching si phajana changdre haina habi dori oja gi se adudi ai haini soire hai dori bra ai adudi haining mai to tampaki su teaching soire religious teaching social teaching soire hai bi dori bra teaching se ekoi se mayam je Christian or su Prabhu Yesu Christian adi he is not looking for Christian okay rather he looks for disciples okay ekoi se disciple amata oidre ba
namesake abdi maming tagi oiba abdi kei oirega kaino jaogi kaino hapado adugi du exactly tareba Okay. kei di oiba manungda adugu jaogi kaino happa Disguise. these guys Me lo laga laiba. akhona maram oiduna lamdam asida santi la kado basi contradict on the contrary the akhoi problem maker Oilere. trouble maker unrest oiba tension to have the tense oiba sigumba mayam se akhoi ichine now tribal sing dagi expect akhoi na taude ishor na su taude aduna sigumba se akhoi na isa bu introspect tawrega Okay. akhoi na tawriba indefinite haibase su yamna Okay. bizarre oiba it's Law na very su yade, bizarre. constitution na su yade, Right. line na su yaro hai. Line na su yade. Yade hai bani. Adu boja. Handa kisine numi jangkayum do shorpoi wani. Mama the 2011 the same issue. Right. Creation of district. Sadar Yeah. Hills district and Jiribam district. 2011 da 90 days Sadar Hills demand committee na taugi badudi madudi human oi bro. Legal oi bro. No, when I said I'm not particularly Okay. talking about any communities, but I'm talking about economic blockades. Okay. When I said economic blockade, I mean all Anyone. present, Any past, community. you know, it includes all. So aina Bible viewpoint dagi adagi akoina leiriba lam asidagi viewpoint dagi as a pastor I stood up against these economic blockades. Okay. Economic blockade say Aduga- any community na tawjasan hu madu loan ya di ain ya di line su yaro have ni mathang say oza okay Atay yamna other options are there. okay option mayam lari hari but democratic option yare. logi mathang logi have ni oza ramsang dong lak ja hojik lari ba situation sida ari tanja tangka kya da tare every tangka khodi makte every phase mayam da akoi ching da gi horpa issue mayam se have tare akoi tampaki mayam se na tumina dum khanga lei mamangi 123 days kogi UNC na amadi Sadar Hills demand committee na kaukiba economic block pula punjal lagati 123 days se tampaki mayam na war su wana chingi mayam na su animang na ni khang se adu handak ti sum henjele akoi na sum ngak pi ringai tumina le selingi henjele madu dagi na ayam ba counter economic blockade tagi henjel na hoji gari mai thabo bo yaksalak pagi situation lai se masi justified oi de haibana taba animal justified oi de counter blockade su economic blockade su animal illegal ngatani adu bo kari haibani ye so matang sida tampak su handak si khitang kai hai tare cooperative oidre tolerant oidre na habi duri bra kari habi nga tra chingi missing su tolerant oidre habi duri bra aina hozeki present situation ki matangda hiding ba matangda si community based sunati natti asi gi lan basi state government ga lan bane haina khanning haibadi state government na community ki problem mayam si on the first time the table to number taradi akoi community mayam si misunderstanding lei lei okay for example UNC na high river mayam de tabirama ba aduga any si the tampaki civil organization UCM amuko for example ko mokoi na haiba matam da tabirama ba tabiraga jam thuna table to ram taradi as soon as possible settle to ram taradi akoi gi community mayam leiba Manipur gi si misunderstanding lei lei roi ashingma problem su tho okay hoji just enama haige UNC na economy blockade to busi illegal ni si akoi individual gi wa bang nate even government how ma gi profit handari ni per day profit how no ma gi profit kya handari more than 30 crores per day da handari ni ma gi crores of profit che handari boni handari bodo akoi isha ju wari ni nahan gi hoji tampa ki mi nahai nahan gi 120 days and kino economy blockade to bodo tampa counter blockade should do di handa gi counter blockade to bisi akoi miam na su demonetization la podegi awaba khidang henjele nahan gi waba gosi go waba henjele state government responsible loraga economy blockade ki state force jin laga normal state na purakni di 300-400 trucks pura ibne pura ga valid di phangali bni potu aina nahan gi meeting ama daina hai ki bni Imphal da 35 keno potato ki kg ma alu kg ma 35 hange da ukhru da
50 फंगे वाबदी उखरु ने वाई सिनी बाइन चिंग ने वाई अदुबु करीगिनो हाइम मतमदा मखोइसु खांगी बनी तंपामसु खांगी बनी यूएनसी द क्लेम तो बनते यूएनसी न खोइना तोरिबिसि फते हैना हाइरसु अतो बजा उरखुल दियाम वा तारगा सुंगरांग तांकुल नागालोंग हाइदर उरखुल दगी चेरोल म थादुरे चेरोल से मीटिंग म पांगथोय हारे मीटिंग तु द वारेब लवे हाय वारेब खरनी अदुगी जिस ओइन हाइजो मतमदा होजिक फाजन रोले यूएनसी अनि से थादोक हाय अदुबदी कोई राइटफुल डिमांड हाइजो यारे अदुबो अखोगी यूएनसी इकोनॉमिक ब्लॉकेज से हंदोक पियो हाय वफम दी ngaraंग वारेब लव बसि यावदी तांकुल नागालोंग एज अ रेस्पोंसिबल सीएसओ करीगिनो स्माय यावदी सिदको मखोई सिविल ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड कर लेजे ए इसा की सिविल ऑर्गेनाइजेशन अखो इचम ओइजबनिना एना सिविल ऑर्गेनाइजेशन अदुम इन टच लेबा मतम मखोई ngon हाइबनी करीगी दबक इकोनॉमी ब्लॉकेज सी याम थुना हंदोक पिनगा वरी सादब्रा याम मतम दे हैव अ सर्टेन डिमांड्स ओके होजी की 7 District 7 creation से अमल लेरी economy blockade तोड़ीबा मतांग से district अन्य हामों में की problem तोड़ेंगे ना 7 हांग बसे ऐसे ओखे ताना भी है डिमांड अमल है याम थुना होजिक ओखे ये मणिपुर द present situation ना होजिक के निशी के किनोदा 11:30 की meeting होगा goodwill mission for peaceful and coexistence है बगी committee अमना होजिक मुखोई ना थबक होगर इसी ऐसी मुखोई ये सुशी नहीं है बदी फारिबा मी अनिदु यारगदी थादोक अदुगा इकोनॉमी ब्लॉकेज छु याम थुना विदिन 24 आवर्स हंदोक पियो अदु इदि अखोय मणिपुर द प्रजाना वारी बसी सम टाइम अखोय सॉफ्ट हो यागनी अदुगा गवर्नमेंट की स्टेट सब्जेक्ट होइबा सेंटर सब्जेक्ट होइबा दे वी कैन टॉक एंड डिस्कस हाइबदी होजगी चौखत कब मतमनी पॉलिटिकल डायलॉग तोरिनी रोन लोइन फाउनरिनी आई इंग्लिश है हिंदी है मणिपुरी है तानबद वरी साबद अकाइब लेते देयर विल बी नो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स ओके भाव तानब याम अदुबु मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट दि तादे अदुबु मतंग साइसिदा कोई नागा चिप सिंगी होय भातारे 700 विलेजेस के मथक है अक्टोबर था से हंदक चही की अक्टोबर तारीख कुंदा कोई याकोंग हाँ अदुदा कोई मेफम पांथोकी भाईतारे फर्स्ट कोई नागा चिप की कॉन्फ्रेंस है ना पांथोकरे मतलब कोई वारे भाईतारे वाले की मतम से कोई लमसिंगसी नागा इनहेबिटेड एरिया द लेबल लमसिंगसी कोई नागा खतगी नहीं एंसेस्टर तगी लेरक लबनी हाबी वफम लेरी मतंग सोइसिदने मयाम हनी मसिद मणिपुर सिबु नागा गे लम कुकी गे लम मैते गे लम पांगन गे लम हैना लेरब्रा मणिपुर दी मणिपुर नि हाबी वफम ले अदुबु नागा इनहेबिटेड एरियास दी नागा खतगिनी मरम मदन मसिद डिस्ट्रिक्ट क्रिएट फाउ तो वी आर हाबगी कोई डिमांड अमा तो भाई तारे मदु तो बनिना हाइना बसु ले कोई मामा पान अंगांग थेम मतमदा कोई गवर्नमेंट से मामा पान ने लौनरगा मसा थेम मतमदा कोई माना तालिब डिमांड तो मामा पान पीब ngam डिमांड ओरगदे पीनी पीब ngam ओरगदे कफलगा दम तो बताबने हाबी वफम ले करी हाबनी असीदको अइना नसा हाइजबा मणिपुर की हिस्ट्री द यंगसे हाइदी बिफोर 1580s दी ओखे मणिपुर मने अखोई की ट्राइब में हमने पुलग मणिपुर त लेरी बने अदुबो यंग तारगदी इवन कबो वेली अरे असम की अतोप मयाम मणिपुर की एरिया हंजन बदी यारो प्रेजेंट मणिपुर से अखोई ममांग संक्शन अदुने होजिक से अखोई पुन्ना अखोई मणिपुर की आइगी लमनी मागी लमनी हाइदोपसे सिगी द लोइन चटगरदी को जिकी पोर्सिदा पीसफुल को एक्जिस्टेंस कम्युनल हार्मोनी हाइबदा हिस्ट्री की जिकी जयन बमयाम से हाइबदी पुनमक्सिन सिदगी नि येन रइसे को मणिपुर स्टेट अमा लैंड बिलोंग टू द स्टेट को आइगी लैंड जो आइना पता पाइजरी जो स्टेट की लैंड को कनागुंबा अमा की हाईवे स्टेट लेते इम्फाल सिटी इट इज द सिटी ऑफ द तांकुल कबुई नागा कुकी मैतै एन मैतै पांगन कोई पुनम की टाउन नि अदुना दुलालेंद ले यारिबनी पुनम से लेरिबने बको अदुना लेन हाईवे सिटी इन अदर स्टेट लेंदा जाति की लेल हाइबे लेते बको सिगी पोची दे जाति के लेन हाइबे लेते सो ओजा हॉकिप से रिस्पोंड तो बिनो अदुना आई अमता ऐसे आई कुकी गिसु कुकी होमलैंड डिमांड तो केनोम ता हाइजर रखी के सिदाई की सरुप के कान की दौरे ओके ओके नसाई राजना हाइबी बको सिपाही मयाम सिंजिदा तखाई हन बनती कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 355 ता को it shall be the duty of the union to protect every state against internal disturbance and to ensure haidi masida haidi nongmai kapa iba gari mai thari basidi nongmai na nga lakpadudi madugi nga thok na defense ki damakta ko aduga hoji ekhoi na BJP na dabi tawdi Manipur government all political party ki
all political party ki meeting tauba government of India na su union government na su honorable prime minister home minister na su sigi lei ba puna maksida peaceful solution ama tawruk na ba khona ba sai hai bi gre supreme court na su high court na su ai di national highway de independent economic blockade to wasigumba banche masidi illegal ne haire ba masi UNC da natana any organization permanent oina handakti hairi ba porche taktho oga yade haiba se khangalaga meitai no oibe yai pangan no oibe yai muslim no oibe any jati no oibe yai any organization no oibe yai lifeline da aikoi punamaki inhuman oiba mi oibagi hingna ba life ki against the to wasigumla ba economic blockade se mase matam punamaki solution oidana illegal oibase masida tawrupa pot punamaki se illegal organized ne unlawful organization and association unlawful organization ni lawtho haidna UNC bu man demand masi se tawraga lawtho abadi kanauma UNC gi against nate ko hairiba illegal activities any organization permanent solution hana leibasi ngamdadana la ibase masi punamaki sida ekoi gi party gi di Manipur gi political party punamak policy dharma punamak policy Manipur praja punamak policy na aina ngasi mahut singjari se Bharatiya Janata Party gi peaceful coexistence ki damakta leirasi aduga illegal punamak se legally makoi se ban tausi illegal oiba sing si legally ban tausi happening ngasai gi land gi matang da khoi gi naga inhabited areas di khoi gi district samba yaro habi wafam amma yorok pasida ni mayamna खुगी नागागी लमसिदी नागा खतगिनी हाइबगी वाफम लाखपसिदा मसि गवर्नमेंट की मखाद लेत्रब्रा लेति हाइबगी वाफम कोई मनु हुनगी प्लेटफॉर्म से फोंदो खबले सेम डिस्कशन प्लेटफॉर्म सिदा करी हैवनिंग ओजा दु मणिपुरदी कुकी होमलैंड गासु तानबो लेरिबनी कुकी यमु तोंगाना पांगन यमु तोंगाना मैते यमु तोंगाना तो ग्रुप मसा मसा याम तोंगान खाइदोगदी मणिपुरदी सिंजू सारनी ओजा एना कुकी कम्युनिटी नागा कम्युनिटी मैते कम्युनिटी पांगन कम्युनिटी हायर से को से मयाम दा आइना लाउड एंड क्लियर दा हाइनिंग बदी there is no such a Meitei land, natrega Naga Gilam, natrega Kuki Gilam, natrega Pangan Gilam. There is no such. Aduna aina yamna ngakpa amma phawbase as a pastor amma oina. Aina kaino lalasu mayam ga isona ngakpisinu. Government na mathau tawbase illegal oiba taragati. Aina ngasai haibagumna. Ekoi ipu ipa chief minister honorable chief minister na tauri base illegal oiba taragadi unconstitutional oiba taragadi let us go to the higher authorities because we have so many ways to go and so many mechanism na atai na keno ekoi na adugumbado protest over yaiba aduna aina mayam da haining badi naga gilam laite maite gilam laite kuki gilam laite sidi manipur ni union india na ekoi state amma piram matam da manipur haina piram bani ekoi se naga maron non bayai kuki maron non bayai adu we all are manipur asidi kai bi yade habde aina example amma pige USA da laiba mi sing se loinamak ayamba se Europe tagini Ireland dagi lai Netherlands Switzerland dagi lai adagi Australia dagi lai England dagi lai ado kari hagani indigenous hire entrega kaino indigenous hai se metelon da kari hai yellow me hai sing se khajik ne ba sida lai ramba sing se khajik da se makhoi miyam sina changsil aga Makosina Kanglup Giwa Litreba. No one said I belongs to, you know, I Irish ne, I English ne, nang German ne, nang Russia ne, Hydreba. They have occupied different places. At the same time, Amu Basing Nasu, Mohon occupied Tozeba. Otherwise, that's not the issue over there. Land issue later, Aduga, the land. And that doesn't belongs to anybody here. Okay. No community owns any land here. Okay. Community amagi specific land like to be very strong and loud, I would like to say, land doesn't belongs to any community. Okay. Manipur gelam si kanaguma land belongs to God, and land belongs to state as well. Okay. That's it. Period. Okay. So aduga aina aduga my surprise another surprise is
अगोई जे क्रिश्चियन में यामने अगोई नागा इचिनी नाउसिंगना स्टेट नते डिस्ट्रिक्ट से कइनो सादर हिल्स का जेरी से यामना अपोज तौरे before the government announces the full-fledged district mahoina haure aina yamna ngangi base karigino haibada government di mathau tobani convenience ko haibadi mi mayam gi convenience ki damakta da abe bata district piba matam sida naga su kuki su loina leiminare adu naga gi lamdo program da some portion of the land belongs to one of the chief Naga community ki chief amana on tawre ado kuku ki nesu tawre so according district say government na piba matam da Naga gi lamdo lawrega kuki da piba na te why oppose okay Naga gi lamdo lawrega kuki da piba kuki lamdo lawrega Naga da behind the secret amale behind the secret amale agenda amale badu da aina kaino not only that why I'm saying that we need to understand behind the screen what is behind the screen okay why they're opposing when their lands are not given to the cookies but still they're opposing okay why they are opposing kari damata Naga sing na behind the screen I think bamale ribna behind the screen agenda amale behind the screen wakalo namle rabna masiki pakhum sidai ojaram sang de ta zakari yaw sang bi da ba aina matam le sante na ten aina shida ma haizagi as a citizens of Manipur the common interest ama haige right Manipur valley the liribisi 2000 square some kilometers ni akoina ching chapa matam da icham na border fencing ki matang da chali chasami da chali juko valley ki chali every state ki border da chali international border ki issue pai ka matam da ching gi mi na hai nokoi di tampak ta lei leina Manipur ki boundary ka daino khangdaraga geographical area si khangdana geographical border khangdana Manipur ki lamni habdi kana karigino akhoi na nga ibni brahma na karigi changlak tabano aigi life thadari ibni siniba jingmi singsinga jingmi sina adu degi damu chasami chapa matam da chingi problem chapa matam da chingi problem si am le Nagaland se bujiki je problem da kaino da yam chaki dawre Nagaland ki problem leiba matam da amuga Nagaland ki chasami ki group na hai Manipur ki chasami group na hai oi ba kaino da dine hujiki akhoi gi sidi peaceful coexistence ki ko hujiki kaino na hai re didi reference na hai reference na hai re land belong to the state ai metei ni my land can be acquired by the government for a purpose project amakta aina baijari se aigi lamsi ju aigi na ti state ki ne ba state ne recognize to ne ba aduna sing da su singi naga gi land already kaino da house take kari government theory kuki gi so house tax theory ko loina mak si theory idi aduga chap mana ba sasol amagi makha da le kare iba mla do assembly do phamin nei ko puna mak si phamin na bani na hanna sikum bagi complicated oiba amaga to se nga sigi aikoina nga somi ne aduga didi akoi ga HAOKIP ne libre ne aikoina phamin ni risi aina thajai Manipur da apun ba saktam se aikoina su pami ba BJP na su ko punamaka sabka sat sabka bikas ari se masi punamak pamdana punamaki lambi punamaki school punamaki ising punamaki light okay masi chakul alakanda hujik tongan khali sidi economic inequality leiba imbalance leiba ko masi punamak sina khanba masi sort out to athu matam da economic blockade lotion ba matam da Manipur da peace restore kor ko pamisi adu ojaram sangi da ojaram sangi da hajaning semu ta haji aidi masi gi any source ta dola doli kari jati gi natana economic blockade se atuba matam da lotion ba madugi mating pangna na bado ekhoi center da gi sipai myam thaja lakhre na te sipai gi ngakana sipai du law and order ke logi ni oja didi HAOKIP na haire ko yare masisu adu ngachomi ne su ngasai gi aruba complicated obidi ngasi gi panel discussion na sina su ko solve tong moy ekhoi puna maki chamma na base atuba matam da economic blockade lotion ba si chana ba porak ba economic blockade lotion pamba peaceful coexistence nungsi jana lai bena ba pamba duna ngasi oja HAOKIP su oja ram sang su lak bi ni adan oja ram sang gi point khara loi hodo ba yaram ta haibiu yana ai hojiki na sai gi point continue to raga
अखोई मणिपुर दा अखोई हिमिनबनी चामिनबनी लैंड मणिपुर लैंड रेवेन्यू एक काइंड ऑफ एक पास स्टोरी बनी असेंबली दिशो अदुगा इंडियन की कॉन्स्टिट्यूशन मखादसु लैंड एक लेजरी बनी अदुगी मखादा अमुगा इंटरनेशनल इंडिजिनस लैंड रेवेन्यू एक हैजु लेरिबनी लैंड एक को हम लैंड एक मथक मथक लेरिबनी लैंड सी कना की बिलोंग्स कना की नो हैव एक ना क्लियरली नो डाउन तो रेग लेरिबनी ले डाउन तो लेरिबनी अदु एक की मखादा डिबेट तो बतारदी अमुगा मणिपुर लैंड सी तो घाय तारे समना मणिपुर से अखोई पुन्ना अखोई मणिपुर सी स्टेट सी अखोई ने सेमगत से हैव तारदी अखोई पीपल इंडिजिनस अदो इथनिटी ग्रुप मयाम सी अखोई कमन प्लेटफॉर्म में लेबे दरकार होय होजिक की प्रॉब्लम मयाम सी इकोनॉमी ब्लॉकेट तोर काउंटर ब्लॉकेट तोर का मै थाबा स्टूडेंट मयाम की सर्टिफिकेट थाबा मी की पेंशन बुक थाबा पैसा थाबीबा लुहोंबगी अकाउंट मै थाबीबा हैबसी इंडिविजुअल इमोशनल तोजा तोबे याम यावरबनीना मी मयाम ने याम नुंगाई नदरे होजिक अदु लोशन से हैब तारदी स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर तो बताय अखोई की द स्टेट करी लेगे गुड गवर्नेंस लेते इंडिविजुअल पॉलिटिक्स तो करे स्टेट पॉलिटिक्स तो दरे अखोई की कनो केंद्र की कंस्टिट्यूएंसी की पॉलिटिक्स अनादर एरिया की पॉलिटिक्स तो दरे इंडिविजुअल पॉकेट पॉलिटिक्स तारे पेराजुल पॉलिटिक्स तारे ओके माने चनिंग ता तुंगसला फापा तोबा जस्ट लाइक होजे की इनॉग्रेशन तोबगी को पीपल न पाम दे हरसु हेलीकॉप्टर कुमगा रिबन कथगिबा शिंगबसी तौदबा स्टेट गवर्नमेंट असुम तौबिदबिदा पीपल की इंटरेस्ट द गुड गवर्नेंस पुरबो तारदी सिविल सोसाइटी में यामनदी फमिनबा याबगी तंजाय ले पीपल में यामनदी कॉमन प्लेटफॉर्म अमा तोरगा कॉमन इंटरेस्ट अमा ले पीस पामदबा कना लेगे नंग ए सिनी बले पीस पामदबा कना लेबगे मतम ले सेलेक्टरे वन लाइन ओजा हॉकी वन हाइबी हाइबी इन हाइनिंग बसे गवर्नमेंट दा अते ते दा पिन पॉइंट तौबदी याम लाए को अदु अइना हाइनिंग बसे एकोइगी एकोइगी लमदम सिदा एकोइगी ऑर्गेनाइजेशन मयाम से पपेट ओइना ओके लेकुमसी अंडरग्राउंड अमना नत्रगा ओके कइनो अमना सीना दुना टूल अमा ओइना सीना बसे अइना याम खंगेबा ओके अइना उयेबा अदुना असिदी अकोइना गवर्नमेंट की फोर्स मयाम फाइंडिंग तो बयाय बट एट द सेम टाइम where we are standing as a social activities where we are siding अकोइना some incidents we point out just to impress people or to test their sentiments I don't want to do this okay mayam ain hiding with the impress to hogi damakta to hogi mohta thamoi chen let us be sincere if we really want peace and this will not help us in any way and this will bring only damage to our own life aduga equation we are going astray very far from the truth aduna let us come back as a bible na haibane nangi keroi lekai nang nungsi na bugam na ke eroi lekai nungsi haibagi wakhan se laga ekoi mayam je manipur se nungsi min na se nungsi min na se aduga maitai haiba naga haiba ki haibagi keno se tuaga system amna se haibadi nungsi na bagi system ama film ama da nang na thank you hai bahina mi ahum da kaino afaba to haibado sigi pauyen gi type sida si tari ba mayam sida matam je leichetre matam se kharle antar ke usa khara ngangan ya bane to ojaram sangsu kenom haibiro mane one line to sambiro ha sayings ama hairaga toke Dr. Abdul Kalam India ki president hairuwa ama golden jubilee of European Union ki parliament da Abdul Kalam Dr. Abdul Kalam na hai gi ba mane ba my saying se yam phazaba where there is righteousness in the heart there is beauty in the character where there is beauty in the character there is harmony in the home where there is harmony in the home there is order in the nation when there is order in the nation there is peace in the nation Dr. Kalam do madu Bharatiya Janata Party na Bharat ki president hapsari bese ozagi political campaign to chale peaceful coexist to habne punung chinle ne habni aduga maroi na khogi oja NGACHONMI RAMSHANG hai batare ki hui organization hai ta CSU ICHAM se khogi Manipur ki ngamkai kai ba yaro hai tuna
Manipur yang ngam kai da koi maro ina Myanmar dige kar degi koi लांसलक मैम यावबदगी मदुदा थिंगनाबा याम काना चंगशन बेरी बातुम लो ऑर्गेनाइजेशन अमनी मदुम बता जाहे लाम बतम दो जारम सांग एक बॉर्डर चलगा मैम को वारी सनब याम थोना फपा मणिपुर याम नुंसी जबो जानी मम तो मणिपुर से काय बे यावय मैम नुंसिन लेमेगना हाबि वाखल ngasi lakpirni aduga oja hokip su manipur याम नुंसी जबा लाना तोरी बसिन खर तो रसुम थोपंग मगदी है खंजबा याम नुंसी जबो जानी रगो जामंगी सु याम मणिपुर नुंसी जबा हाबे तारे तो पॉलिटिकल की ओबा बीजेपी की हाबे वाखन दियम खंजबा अदुम बोइन तौरे पब्लिक हान ना तौबियो पार्टी को ना तौबियो हाबे कोई बीजेपी की सु रूल लेबो माल अदु हान तौबियो ऑन द नॉन ngasi को रति मनु हलगी थरमसी peaceful coexistence की Manipur first. मसी मणिपुर फर्स्ट हाबे वाखलोन सी मणिपुर फर्स्ट मसी की वाखलोन द याम थुना peaceful coexist अमुक तौरगनी हाबे की peace restore तौरगनी हाबे की थाजा बदा ngasi की मनु हलगी थरमसी मता साद लोचन जरगे ngasi की थरमसी ओजा हमन लेंगर का थरमसी बथावा हैप्पी की बा मपुंग फान बिगी तम ओजा हमबो अमुकन थाजो फंदुक चरी appreciate your joining मसी ngasi की मनु हलगी थरम ngasi की एडिशन से करम तो बिगे खद खान बिरप यागनी खोई मेल आईडी impactvnews@gmail.com नत्रगा खोई Facebook page www.facebook.com/impactvmanipur दा join तो बिरगा comment amadi feedback था बिरप यागनी with that this is Raj NONGTHOMBAM signing off करम जरी